ödep deniz akiyan matelik deptirdim betin çiymele 11 yıl boyu partalaş oyundan hiçbir çarşavaz Klastaşlar gitti yaşağa bul sokçu haddin tarkabas Dönüp kalem sıyası oldu haddin uyası Caydarı klastaşlarımdın cayılıp alız kulacı Cayılıp alız kulacı Andağı bizdin tilektir altınga vergis münöttür Eski dağ olsa albümü en kımbat bizdin sürüttür Dostluğa bekem tilektir mahabatı yık tünöktür Aşığın süyön de çazgandan kedadağı cüröktür 11 yıl boyu partalaş oyundan hiçbir çarşavaz Klastaşlar gitti yaşağa bul sokçu haddin tarkabas Dönüp kalem sıyası oldu haddin uyası Caydarı klastaşlarımdın cayılıp alız kulacı Cayılıp alız kulacı Abdülazim, Azizbek, Toptasuna, Gülzina, Ardur, Musayev, Abdülsanova, Mahfuza, Mamatova, Aynaş, Ünbayev, Jamşbek, Alimova, Almadun, Altubayev, Azizbek, Alimova, Kaliya, Altubayev, Azizbek. Omonov, Saydali, Ergenşova, Rozgül, Almamatov, Şerali, Marazukova, Tuğru, Kalbidinov, Talaybek, Fazılova, Ermek, Rahimberdiyev, Kadirбек, Rahimberdieva, Baktugul, Rahimberdieva, Zirek, Mamutova, Danakan, Sultanova, Mayramkan, Altунбаева, Şakar, Toktasunov, Cumhuriyet, Mamashov, Saydali, O'rinboyeva, Gulbara, bu eki üylep klastaşlar. Mektepte de klastaş, bu yerde de klastaş, ömürlük yoldaşlar olması gelir. Barınızda, bayramınızda bilen, arkadaşlar. Çoğuraklar, ayınlar, canımızlar, Noşentip Caratkan Atanı ilk gününde sizlerinden Aktarsa konçetinde Jolgo Trans'a tereyip karıştağız. Anlıktan Ataca Çaraşkan, El Sultanım Karaşkan, Встреча restoranına Жоғаш айыл өкіметінің номер 42-ші Маданiyat атындағы орта мектеп 1968 жылғы ағаларымыздың жекелеріміздің 40 жылдық жолғышу мерекесіне қош келесіздер демек түсінемін. Ардақты қонақтар мен сымбатты қонақтар мен салмақты қонақтар биразға көңіліңіздерді назарыңыздарды бізге бөліңіздер. Анткени бүгінгі салтанатты майрамды официалды түрде ашып беріш үшін рұқсат берсеңер біз бұл жаққа ұйыстырушы топты шақырсақ. Анықтан баштап шығады. Қадыров Мұсабек ағамызды қол шағанасынан шақырып келесіздер. Боронбаева Гүлбар ежекемізді қол шағаларына келесіздер. Исақов Садын ағамызды. Rahimberdieva Baktugul ejekемізді келесіздер. Жалпы аталған меймандары, инсандар қонақтар шығыңыздар, қол шағалардың алдында. Çoğuraklar, mağayыңыздарды көтеріп, Аллаханды қатыра қызырақ чауыңыздар. Бүгінгі майрам сіздердікі. Андықтан рұқсат берсеңіздер, біз сөз башын Мұсабек ағамыздан сөз баштаймыз. Келіңіз аға. Алдыңғы бүгін ұнаты менің классташтарым. Мен бірінші
бұл нәрсе өзі негізінен былтыр достармен отырып шешуші онамен былай ішіне студенттер өзіне идея көтерді де бұл жерде идея көтергенде мен бар да болот деген досымыз бар да алдағы ошо инициативаны көтерген достарда болған бұдан адам бері 5 жыл өтіп кетіп неге чогулуп отурабыз мен силерди көргөндөн аябай ушундай сүйүнүп турам сүйүнүч үчүн кылган үчүн кучагыма батпай атат да ошондуктан силерди көргөндөн аябай кубанычтымын ушул биздин кубанычыбыз көпкө уланып жакшы күндөрүбүз көп болуп жүрсүн мына карап көрсөк биз мектепте окуган адат кыялдарыбыз бардык ошолордон баардыгыбыздыкы өзгөрүптүр бирок жаш албайт да биздичи мезгил өзүнө керектүү нерсени алып бизди азма аз картайтып койду анан эми жаштыкка кайрылуу жаштыктын майрамына кош келипсиңиздер бүгүнкү кечени бүгүнкү күндү аябай жакшы маанайда косуп бийлеп өргүү менен жаштык эстейдик классташтар Салымбек қалса, келin саған. Assalamu alaikum. Классташтар, қыздар, биолдар, аяштар, баарыбыздын bu yerде отырған ең эле биздин ең эле урматтуу конокторубуз, эжекелерибиз, өзүңүзгө, доомуңузга. Бул убакыт чынын айтканда суудай өтөт экен, балдар. Кечеле 20 жылдыкты өткөргөндөй болдук эле. Мына бүгүн 40 жыл. Мына баарыбыз чоң ата, чоң эне болдук. Неберели болуп калдык, алдымыбыз чебере болуп калгандыр. Азыр билип силерди көрүп отуруп, 40 жылда көрбөгөн классташтарым бар экен. Анча мынчасы мени тааныбай да калды. Анан кийин айтам ким экенин. Классташтар, чынын айтканда толкунданып турам. Силерди көргөндө действительно баягы класста отурган эмелер бүт калды, эстелдик азыр сыртта отуруп 2 сааттан бери. Кыздарыбыз болсо ошол бойдон экен, баары суп-сулуу. Жолушубуз Кудайым бурса 40 жылда бир болуп атат, 40 саат болот деген ойдомун. Чыдабыз. Ким чыдаса кетип калат. Чыдабаса 40 саат отурат. Майрамыңар менен, майрамыңыз менен классташтар, кыздар, балдар, ден соолукту ойлойлу. Азыр эми 50ден ашкандан кийин ден соолукту гана сурап калат экенбиз. Мына жерде анча мынчасы ден соолугуна байланыштуу келбей калды, тудасы деп атат. Кудай бурса келип калат. Жана камбар эме болуп калыптыр, жолдо кыйналып азыр келет. Анда көрөсүң. Майрамыңар менен 40 жылыбыз кут болсун өзүбүзгө. Чоң рахмат. Ошондо 40 саат кандай болуп калат? Бул жерде отуруп калган маданиятка тосуп азаматсыздар. Келиңиздер, Гүлбар эжекесине микрофон сунабыз. Келиңиз эжеке. Не демекчи, мен бүгүн аябай толкунданып отурам. Мынакей кыздар, баарыңарды, балдар, классташтар, майрамыңар менен дагы бир рет куттуктап кетем. Көптөн күткөн ушул күндү күтүп аттык, сүйлөшүп аттык телефондо сүйлөшкөн өзүнчө башкача, азыр жүз көрүшкөн бул башкача сезимдер. Аябай толкунданып турабыз, мендеги толкундарыбыз баардыгыңыздарда ушундай деп азыр ойлоп атам. Негизинен биринчиден эмне демекмин, Кудайдын ушул күнгө жеткизгенине миң алла шүгүрлөр айтабыз. Ден соолук берип, ушу үй бүлө күтүп, бала бакыралуу, неберели болуп отурганда жолугушуу деген бул эң жакшы убактардын бири, эң жакшы мезгилдердин бири. Эмне демекчимин, ушул жолугушууну жакшы өткөзөйлү, жакшы баарлашып, майрамдык маанай менен көңүлдү жакшы көтөрүп, бири-бирибизди сөздөрүбүздү угуп, үй турмушубуз боюнча, үй бүлөбүз боюнча баарлашайлы, жакшылыктарыбызды бөлүшөйлү, ушул майрамды жакшы өткөзгөнгө баарыбызга тилектешмин. Отуруп алып кеңири дагы сүйлөшөбүз, баарыбызга жакшылыктарды каалап кетем. Басым эжекесине микрофон сунабыз.
Assalamu alaikum. Урматтуу менин алтындай болгон классташтарым, сыймыктуу, сүйүктүү эжекелерим. Мына бүгүнкү силердин майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Илайым ушундай күндөрдүн эң жакшысына татыктуу болуп жүрө бергиле. Бул жерде уюштуруучу топторго, ушул келиндерге дагы чоң ыраазычылык билдиремин. Мына сагын айткандай убакыт учкан куштай экен. Ай дегичең мына 40 жыл болуптур бүткөнүбүзгө. Бардыгыңарды бүгүнкү майрамды көңүлдүү жакшы өткөзүп алышыңарга тилектешмин. Дагы бир жолу бардыгыңарга ден соолук, майрамдык маанай каалайм. Чоң рахмат. Бүгүнкү майрамдык кечени эң жакшы маанайда ачып алып деп жаңылышпайбыз. Уруксат берсеңиздер, урматтуу жалпы меймандар, коноктор, жалпыңыздар орундан орун алабыз. Келиңиздер. Жалпы сыйлуу меймандар, коноктор орундан орун алыңыздар. Урматтуу классташтар, бүгүнкү жолдошу кеше ачык деп официально айтып. Рахмат ага келди. Коноктор, өзүңүздөр бир класста окугансыздар жалган, айымдарга берем, эжекелериме. Эң биринчи автобус сүйүнчү эжекелерибизден эң биринчи турмушка чыккан эжекелер. Эң биринчи турмушка чыккан эжекелер. Атыңыз? 11. Қанша жашыңызда тұрмысқа шыққансыз? 18. 18 жашыңызда? Мына білексізге болсын. Ең алысқа тұрмысқа шыққанда? Қаяқта? Өзбекстанда. Қаяқсыз келетеке? Ақсы мы? Сіздікі қаяқ? Өзбекісі қаяқ қайын өзбек? To'xtoldi. Toshkentdan Xorazmgacha Madaniyattan o eksotik çek koyulgan tumanlar. Gece günde Çalavut'tan gelecek özge. Eğdi para olursanızlar 6 sotikten bölme alasızlar. Ağız ayttı, 30.000 kışı benim dedi. Keyfi belek ağalarımızdan. En akırkı ülögün ağalarımızdan dedi. En akırkı ülögün. Kim ülögün en akırkı? En akırkı ülögün. Siz ülögünsün bana. Kaç yaşınızda ülögünsün? 45 yaşında. 28 yaşında. Birincisi ayttasın bakalım. Oo, o gereksiz olsun akanda. Ecekeler Batın apalar. Batın apalar olsun. Kaç yıl kaçansız eken? 4 kız 3 yıl. 7. Rekord 7. 7'den aşkanı var mı? Hakan var da. Hakan işte ölümün kılıp revnesi men alpan dedim edeceğim. Devresi köp meyvanlar bolsa, ecekelerisi bolsa. Devresi köptür. Kimden önce etkin? Önce etti mi? Koçlara desin ötesi mi? Koçalar bana koşsun. Koçlara demez. Ne için öyle ne verirler?
17 bile bileysiz bana. Sizinki kaça? 17 de sizinki ama. Beylek almaganlarga beylek sekini yollaydı. Kırgızlar жақсы жігіт бар, қосағын тоқпаса бұты қолың шоқ болды дейді. Тамағыңыздар татты болсын, ішкен чайыңыздар шерін болсын, дереккебіз. Майрамның сөздің көркі мақал, чайдың көркі тепал, еркектің көркемде. Шардан берім деген сөзім, еркектер көп. Bilmezseniz bilip alırlar. Sözün görkü makalı olur, çayın görkü tepal olur. Erkekli görkü topalı olur, küçükler. Erkekli görkü topalı. Tatlı olsun diye sandaki sizlerge oyunuz yok. Söz güzellikte tanısana başlayız. Tabağınızlar tatlı olsun, hiç geçersizler şirin olsun. Biraz klastaşlarımla söylüşüp Bardığınızdan iştiğinizlerge iyilik, bardığınızda Kuday cevabına ayınızda başı görüngen adamlarsınlar, bardığınlar elin sıyımlığına iyi olgan adamlarsınlar. Sizlerinde akeleriniz, cengeleriniz, eceleriniz tinç olsun. Ayrılığımız Kuday Bursan'la uçuk kurumesiken 20 yıllık olgan jigitlerin köpürünü bitirip verişte yaxşı, en mıқты adamlar çıkıdan Kuday Bursan ayrılığımızdan. Sizlerge rahmat bizde yol görsetip aldığınızda baratkanlar için şu жеңемдерменен болашақтарменен бақытты өмір сүре беріңдер. Аллахым бұл дүниенің ақыретін қандай жақсы неметтер болса соның барлығын сіздерге насip етсін. Дайыма бар оқып әкел. Елесіңді қарап тұрсам еске düşün өлгендегі
Gelmişler. İstanbul çıkırayım mı? Neticeler. Geliniz. Assalamualaikum. Aynen altınlarımdan bağlantılarım. Amansınarlı. Tezgahımız akşı, tezsinarlı. Astılar neyre gör, kalsınar gerek. İyi bir de götürüş. Sırat kanalına çeksiz baktalar olsun. İşte silerle gösterken. Silerle okutkanlar biz ayavayı silerden hem yaş olsun. 30'dan çıkarak gecik olsun etler. Azim 60'tan aşıkalı, kızılıkta nasıl etkenine minkallah şükür. Tünç bolula, aman bolula, bar bolula, bay bolula. En birinci den solluğa bay bolula. Den solluğunlar bozda çıkartı kesinler. Aman bolula, tünç bolula. Ben de toplumdan atın sizleri de görüp sesler. Okuman mektez, eritmeliği vardır orada. Bu çekten, canın akıvatıyla bu klası okutacak. Bayattan beri elesti, bir öldü çok. Alçı. Hani gelirse cemaatler çarşıken ayavay şunday bolgular yedik yıllar çeyizlerini kapanlardan içini yetmesin deyip kulağından Allah'tan surat getirip sizlerden kılıç bolgular diyinge dağı böğüyüp zürgüler. Bağlılar varsın, bölümü olmaz burada olsun, açın can o benim. Ezegenler hayvan işleyenler, adam katlı orup kaldı. Orup çatkanına gelsek, tanıca girgizmekte bizler. Çok bol bektir. Adam ayet kalan. Bağlarda Urus'ta dağı, tümü bunu bağlar Urus'ta dağı Allah'a yakkan edecek ede oylayıp da durağımı Nasılları lazım yeni kalayım mı? Bağların kalayım mı? Ayıpıdır. Çünkü benim cennet durağımlar ököyler bir işleyen biz yeni kastaşım tağıp geliyorlar bu. Allah'a hükmetler şükür baktığımız harmlık besine ököyler tüm skollar. Arasat meselesine sığma cigerelisine birlikte tapşırsa gelirse hırmatlı o cigerelim. Adam olsun bir çürük, ağadan o çarçınlar, bitirir cenir, baştan öptük ne gündür, savak verin bir çürük, sarmayan o ömürlü, muhallimden ömürlü, yara dökün biliriz, aytanların durmuşta, daim eşlet Altından olan pazarımızların bir gün bileğinirge yolluğunlara Allah razı olsun. Benim razı Allah razı sizler de razı olsun. Şundan günde görsem ki sizler daha görün aynen aynen. Öpçe şairler. Rahmata kutlu olsun. Rahmana gecelerimiz Çaldığımızda orada oradamızda içinleri biraz Saka koltuk sizge çakırız. Gençler müzikanı ortasında. Yeterden topuna çakırız. Kutluklarda binandan genç çaldığımızda Hümütün bayramlık geçeysin. Birinci Antrak bizde çakırız. Bugünkü gündün, bugünkü gecenin жалпы konukları, benim ağalarım, ecelerim, sizlerden bugünkü 40 yıllık joluguşуу gecеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Арамызда да менин эжекем, абижем отурат. Ошол эжелеримди сыйлап койгонбуздар дедиңиздер. Менин эжекем Токтосун Гүзина эжекемди бүгүнкү 40 жылдыгы менен куттуктап коюн. Анда эмесе мени ушул даражага жеткирген эжекем Боюнбаева Гүлбар эжекем чакырып койсоң.
20 yıllık olsun. Kudayım sizlerle nasip etken olsun. Себепті сөйлей тұрыңыздар. Анықтан, рұқсат берсеңіздер жалпы меймандар қонақтары бүгінгі 40 жылдық юбилейді құттықтап келіп отырған өрші жігітіміз Айбек Ахмадалиев шақырылды. Сіздерге жағанды olan ататқа берсеңіздер. Hurmatli жалпы mehmonlar, жалпыңыздарды birinchi atrofga chaqiramiz. Bayramingizda qutlab kelib turgan barchamiz tangul aytamiz kelasiz. Kelingizlar anda sizlar uchun shamdor bo'lsin. Allochilar o'rtaga chiqarsizlar bor. To'qoyning ko'rki archa bo'lsa, bayramni ko'rki tansa bo'lsak. Жалпыңыздар kelingizlar. Bakır kadoldu
çok rahmat. Bayramın keçebizin birinci bölüğü ayaktap, ikinci bölüğü açığa ruhsat ettiğinizler. Mağayınızlar жақсы olsa bir 60'lık olacak verizler çıkarınızlar batmayım ana. Şurada okşamayın da. İkinci bölükte biz burada Gülbay Ejike'yi sen okuşlara. Konduz ayırmışına Ayvek Mırza Javımızaga çakalsızlarga ikinci bölükte Жағымды мұндан жұбай болсын тапырады. Biraz adresinize gelin isterim. Şirin yazın, kızdırdım suyu çarşı, düşüp suyu gönderdim.
Жол болду Алибаев bir kızga. Biz uşul Gulbara Ceybekovna Ejekebizдің atынан келіп отырабыз. Ejeke, sizдің дағы майрамыңыз менен ар дайым ушу жүзүңүздөрдөн жылмаюулар кетпей, жадырап жайнап жүрө бериңиздер. Мен сиздерге Абдуманап Турабеков агайыбыздын 5-Б класс деген чыгармасын кабыл алыңыздар.
барсам класска, сен отырған, сен отырған, сен отырған. Берке бошта менен ұрдым, бұл отырған, бұл отырған, ей бұл отырған. Оқшып кетет ошол күн сенсиз маған, сенсиз маған. Өткөн өмүр бекерге коротулган, өткөн өмүр бекерге коротулган. Алтыным есім сол, жүресіңбі, жүресіңбі, ай, жүресіңбі. Өткендерді көңілге түйесіңбі, түйесіңбі, ей, түйесіңбі. Жалбырақтың астына қастан жамды, қастан жамды. Естен жуып салғаның сүрөтіңді, естен жуып салғаның сүрөтіңді. Сүйем десем мен сені жолдан эле, жолдан эле, ай жолдан эле. Ыйлап едім шолуқтап, шондо неге, шондо неге, ай шондо неге. Bunu koyalım işte Beşinci klasta bulgun ene, beşinci klasta bulgun ene, beşinci klasta bulgun ene. Biz A klaslarını da buraya. Tektir sazay tevişir oy türdür kaz. Tek tuz sarımsa tegelene teken oy gözden yaş. Kaynasınlar kuruluşta tek düşmanlar hayralar. Gözün arıdı estegende tegelene gözden yaş. Kelgine çiçoğluğa gönül açı oldu.
tektir sazan, temişi oyloy bölüm tas, tek tuştu tek tuş sağınsa, tegerini tekin oy büzdün car. Kaydasın akıl aslan, bıkıl aslan kaydalar. Gel yine oldular, gönül açık oldular, durmular ansız deli ömür az. Kurumular ömür az, ömür az. Bir klaslarında saklayalım. Evet, bu klasın atlanıklı. Tamam klaslara mazlum bana tıkım. Bakalım. Bir iş var, ataların tamam aldığında kıtık var eкен tuğum. Altımız 8. ağalarımızdan en жақсы билегендер шақырайыншы бұл жаққа, бар ма? Мен билеп беремін де, кім шын? Қарағанда, сіз қайсы классыз? Bir класс, қара класс? Keçін артырақ тұрыңыздар, азыңдай қылауызда келер. Тұрышы өзі азыр. Тағат кені бары тамаша, ұрматтыға келер, өзіңіздерге жақсы билеген классташ қыздарыңыздардан ба, яштарыңыздардан биден алып шығасыз, пат-пата келіңіздер. Жақсы билеген, пара-параңыздардан биден болыңыздар. Тұрып тұрауыз, анда, мұна пара келіңіздер. Бұл класс парасы? Бұл жаққа бие парасы, маэстро еттіп, жетіп алыш біз, бие көрсеттіп, жетеміз. Шалшалай дайы осы қойыңыз. Билейсіз, бе? Екінші пара, қайсы пара не? Ал класс парасы, келіңіздер. Там нұру парасы. Яблочный ат. Тәуле ясыранар болса сыртқа шығып тұрыңыздар, болса көзіңіздер жұмып тұрыңыздар. Опасный пара. Сіздерге қайсы пара өлі? Ал класс парасы. Маэстро чаңысынан акам көрсетасыз деймін. Üçüncü para. Tanrı parası. Gelin maestro canlısan.
Az koyken baka ağır ultun nüvesi koyken baka. Bayağı sen çalıştı, kastet parası. Aka, bu oturup topiga bilip çıkıyoruz. Bayağı sıracaksın 5. yıllıkta. Siz yaman apasını bile etkisek ha. Siz Aka, paranız bir hafta özü bir olarak gittiniz. Sizler televizyonlarda sizlerdi boştan çıkıyken boştan tuta çıkıyla burası. Akırkı tut. Sizler çarşı gezgide suyup bilirken modern top bilirsiniz. Kana, bu klas parası geliyoruz. Bu klas kana bu klas. Yerin boğul önü gösteriyoruz. Para be. Buradan gibi altı sıradan turistler. Maestro gitti. Buna Ecekem 18 yaşında izleyiştir tuttum aç. Nasıl Ecekem top sürdü. Ağırlas kalanmaz. Hadi ayet kalırız akı. Doldurun toki. Ayet söz alırsın.
Tam ne bu parası? Maya Sarcan mısın? Sarcan mısın? Kanka, siz balık işlemeyiz mi? Birdekiler teriyle önce birdekiler getiriyoruz değil mi? Falan demek. Bir bana sonra ömürcüğüm işte olarak bir de bir kişi varsa teriyle birdekiler dizipçilik değil mi? Hangi para? Çalışlar berekes parası. Maya Sarcan mısın? Karpuzsan tarafa kol çarpma olsun hemen. Da turumuzdan. Yemici. Birinci oyun, ikinci oyun alıktayız. Kol çavalardan alıktayız. Kaysi paralar köp kol çavalar bolsa, oşol para birinci oyundan kalmalı. Çantaya oturanlara bak. Yedi haftada değil mi? Tam bunun parasına ne bile de? Star parasına ne bile de?
Korkunuz yoksa. Ne güzel. Buna da olmalı da. Biz sattıktan beri böyle öğrendik. Sırasında iyileşmendi. Uşağına mı razı biz? 10 bin de koyalım. Ya o belekler var aka. Bunlarla Asmet Toka, mırzalar veren uçuk ötürasılar. Mırzalar karamayız. Lan hiç kim gibi bir karmak durma aka. Şimdi karmak durma. Çayını. Çay verir mi? Bir şey var. Gelmesi gerek. Yok, yoldan çay içmiş. Beleklerini gördüğünüzde ha? Hürmetli nakileciler. Biraz kömürde bulup olmuşlar. Ben yaş bala olsam dağın keçilere düşünüp жетip kaldım. Bunlar beleklerini үйге alganda бар қатындарға білет екенбіз ha? Енді қыздарға беріп қойыңыздар. Қыздар сыйлап қойыңыздар ha? Анан кейін тамада жігіт жалын ба қыш-пыштан деп чектерді береркенде тұрып отырыңыздар ha? Oyun uyuşturmagan. Uyuşturucu tavırları qattiq turib o'tirmoqchi. Bizga topshirdi da, o'shani birdan bo'lsa дағы qattiq o'sib qo'ysangizdar ha? Teng berganda tengirim suyib turdi. Kelingizlar, shirinbekdan olingizlar. Dostlar, biz bundan klassdaşlar söndürüp alırken Toptosun ve Yüzüna, Dostman ve Apipa, Sultan ve Maklı'da büyüyüzlerin. Biraz da tecrübe saklangızlar, ülke karşıtları tıgıratmanızlar. Kimden başlayız? Gelin çıkın. Günümüzler menen, hurmatlı klassdaşlar, gelinler, ejekeler, barımızlar menen amandaş olaylı arada gömünü salmışpay kaldık. Barınartısızlar amansızlar mı? Bugünkü bayramımızda menen barımızlar da. Kudayım şunday жақсы күндер жеткізе берсин. Barımızın ömrümüzge, densolukta işlerimizge berekesini versin. Азыр эми биз ушунчалык балдарды сыйлап, ушул соң нерсени уюштурганына чоң ыраазычылык билдиребиз кыздардын атынан. Биз аябай сүйүндүк, ушул күндү аябай күттүк. Лично мен 20 жылдыкка катышпай калдым эле, мен 40 жылдыкта мына биринчи жолу катышып атам. Менин айрыкча менин кубанычым башкача. Ошон үчүн баарыңарга чоң рахмат. Биздин да кичине арзубаган белегибиз бар. Бүт кыздардын атынан ушуну тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Ушул белектерди көргөн сайын, ушу 40 жылдыкты эстеп, кыздарды ушул бардык классташтарды бири-бири эстеп жүргөнгө кичине болсо да белек кылдык эле. Эми чоң эле кылып кабыл алып коесуңдар. Рахмат. Баарыңарды бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Апанын сөзүн окуштабыз. Балдарга чоң рахмат ушу майрамды уюштурганга. Алла разы болсун. Келиндерге да рахмат, кызмат кылган. Рахмат айтқаныңыздар келсін. Келіңіз жігіт. Мен дағы не дейтін, ушул күндө Алла Таалам барыбызга насип кылыптыр. Мен дағы чындыгында 20 жылда катыша албай калгам. Кудай берип насип кылган 40 жылда катышып атам. Классташтар, мен дейтин, баарыңарга Алла Таалам биринчиден денсаулык берсин, узун өмүр жаш берсин. Кимибиз кайсы жерде жүрсөк да Алла Таалам баарыбызды үй-бүлөбүз менен аман кылсын, тынч кылсын. Жолугушканыбыз ар дайым жакшылык күндөр болсун, Кудай кааласа. Жакшылыктарда жолугушкан Алла Таалам ар дайым насип кылсын. Бардыгыбыз ушу үй-бүлөбүз менен тапкан уул кыздарыбыздын, неберелерибиздин Кудай кааласа Алла Таалам буйруп насип кылса, чеберелерди да көрүп, ошонун ордуна жакшылыкка ар дайым бири-бирибизди тойлорго чакырышып, Кудай кааласа мына табышып алдык. Эми Кудай кааласа мындан ары дагы катташып, карым-катнашты көбөйтүп, тойлорго чакырышып, Кудай кааласа чогуу болгонду Алла насип кылсын. Ар дайым тынч болойлу, аман болойлу, классташтардын баарыңарды жакшы көрөм, аябай сагынып саргайып келип калдым. Аллага чексиз шүгүр, ушул бүгүнкү күн кайталангыс. Бул азыркы саат мүнөттөр мындан ары 1000 неме кылсак да кайталанып келбейт да, ошон үчүн колубуздан келишинче көңүл ачып, аябай өзү шаңдуу отуруп, ушул балдарыбызга рахмат, ушул кечени уюштуруп, мынакей баарыбыздын башыбызды бириктирип, кыздар кимиз кайсы жактардан келдик.
балдарга рахмат, Алла разы болсын. Ардайым үй-бүлөңөр менен тынч болгула, кызды сыйласа, силерди Кудай сыйласын. Кудай кааласа бизге кылган жакшылыгыңарга, сыйыңар Алладан чексиз болуп кайтсын. Ардайым бар болойлу ушул биздин дагы ушул колубуздан келген кыздардын белеги бар. Ушуну Кудай кааласа тапшырып алсак, Мемлекетте вазифа төлөп отурсуңар, каерге түшүңөр, Эми азыр балдар, кыздар айтмакчы, ушу кубанычыбыз койнубузга сыкпай ушундай эме болуп турабыз, толкунданып турабыз. Эми азыр биз эме кылабыз, аты чыккан балдар жугуңар менен кошо келсеңер. Рахмат. Ооба, ошо бирден жугуңар менен келе берсеңиздер. Жугу менен келсиңер мындай. Мырзаларда бул бетке айымдар жеңелерибиз бул бетке тизип бербеймизби? Жакшыраак болот. Ошол эле неме. Майли, ошондой болот. Кара, ал жугуңарыңызды жигиттер. Бул жака чыгыңыздар, келиңиздер, жалпыңыздар. Силер сураныч, бул жака тизип бериңиздер. Жеңел карап, таң алышат эле. Ошол бизди почеркибизди ушундай жакшы жаздырып үйрөткөн Жеңкул агайыбызга өтө чоң ыраазымын. Ошон үчүн мына Гүлбара классташыбыз, агайыбыз жок болсо да Гүлбара классташыбызга бир ыраазычылык айтып агайдын атынан мынау коюп. Браво эле. Браво. Классташтар ушундай балдар Жеңкул агайыбыз мен эсимде уялбай эле өткөндү айта берейин. Гүлбара классташыбызды доскага таңдап алып, стол менен камап алып, бетинен чымчып, жакшы жазбадым деп урган өзүнүн кызындагы. Потому что ол бизге сабак болгон экен, жакшы жазып, почеркти жакшы кылган экенбиз. Агайыбызга тагы бир жолу мен ыраазымын, баарыбыз ыраазы болуп коелу агайыбызга. Келиңер, мага ошондой сөйлөп урган десеңер бир жерлерден. Почерктер жакшы дегенден. Анан экинчиси Мария эжекебизге дагы ыраазын билдирип коелу. Рахмат агайыбызга. Рахмат эге. Кандай кыласың сен? Сен кім чекеден бересіңерді, чекеден тапшырасыңар десең. Ошондой дейм ака. Жок, өздөрү чекеден беребиз болот, мен айтып өтөм ака. Мен айттым чекеден тапшыргыла ака десем, биз чекеден да беребиз деп да. Сүйлөп тапшырасыздарбы же? Музыка менен жалпыңыздар бир тапшырасыздарбы? Келиңиздер анда. Кимден баштайбыз? Келиңиздер чекеден. Урматтуу классташтар, биз силерге мына убакыт ченеми ушу саатты берип атабыз. Саат убакыт өтсө өтсүн, бирок жаштыгыбыз ушул нерселерди өтпөсүн. Эгер саатыңар токтоп калса, эч качан капа болбогула. Ушул жаштыгыбыз ушул жерде токтоп калсын. Жүрөк токтобосун. Анан ушу саат көбө сайын эстеп, ушу жакшы сезимдер менен болсун деген мааниде берип атабыз. Ошол. Анан меники Сраждин. Мен Сраждин классташына тапшырат экенмин. Азыр жума айтып кеткендей, орус тилин окуткан Мария эжеке бизди экөөбүз саперник элебиз, бири-бирибизге. Класс боюнча экөөбүз бири-бирибизге ушундай атаандашып эме кылат элек, эки класс бириктиргенде экөөбүз ушундай атаандашат элек. Конкурста эми Анан дагы бир сөз почерк боюнча Жеңкулайга чындап чоң рахмат. Мен дагы көп жерлерде болдум, ошо жазууларда чындыгында орустар деле таңдалган. Сен айткандай, ошо почеркте да өтө маанилүү экен. Себеби көп жерде жазып калганда айтып калышты. Кээ бир орустардын кыздарына мындай болуп калганда, но дейт, не русская дейт. Өзүнүн тили эмес дейт, бирок почеркин тилин карабайсыңар дейт. Силерде грамотный деген мактаган сөздөр тукканбыз да. Немесе мээнетти. Ошолорду алганбыз да ошол. Ошон үчүн чоң рахмат баарыңыздарга.
Yıllar ötüp ketip barat yolunda bolsak emne birimizden ayrılmaz. Sizlerge de uşulurdu kuradı, aman bolsun kayda жүрсün klastaş. Aman bolla, doğru klastaşlarım, kışkollarмен koşarlar, ballarlardı günü küçük görürlü, daim aşınday bugünküday jadırap jaylap yüzünüzden külkü ketmesin ha? Soluk versin, ömür versin, tapkanlarınızga bereke versin, koşkonlarınızben koşu, teң, arып, балдарыңыздын günün üçün жақшылықтарын, сыйларын көрөйлү. Анан дайым жана Макбуз айтмакчы, жақшылықта, тойлордо катташайлы. 20 жылдыкта biraz жакшылык кылып, Bayramda bala bastırıp degende olup cüdege mal bolot eкен. Hem Kudaga şükür bardığımız çoğane, çoğatta, dayanda teyne olup kalıpız, özüzge egeder olup degende. Daim uşunday toylarda, jakşılıklarda doluşup jüre bereyli, uşunday юбилейлерди өткөрө берейли, 50 жылдыктарды, 45 жылдык, 60 жылдык, Кудай бардыгыбызга ömür берсин, денсаулык берсин. Анан биздин дагы ушул жигиттерибиздин атынан sizlerge kiçinege belegimiz var ile ошону кабыл алып коюп Şehirden gelip oturup Munarbek ağız şakala Kolu çağlarına geliştir Munarbek ağız Alakanızda dayanmamışlar Bişkek'ten geldi de oynattım Bişkek'tenim bundan 3 gün var Bişkek'tenim Ulaşan ayet onat geliştir Barınızlarda 40 yıllık bayram kutlu olsun deyli Bununki bugün uşunca çıkarmaçılık insanlar gelip oturat Şuların katarı toluklar ben de uşul Azizbek Aştağızды құттықтап келіп отырамыз. Байрамыңыз құтты болсын аштар. Көп жашаңыздар. Сіздің шынды айтқанда ең білді жақсы білеміз. Осыны айтатынақай баланы тәрбиелеп өстіріп, тілердің арасына араластырыңыздар. Аман болыңыздар. Көбісі 50 жылдық, 60 жылдықта дағы осындай түгел. Мен ойлаппын шындығында келіп, 40 жылдық емес мен 20 жылдыққа келіп алдым бадашып депші. Мен көрдім да чоңдар жоқ та, мұнда қараса мен 81-лер мен десем, жоқ, 40 жылдықтарда өтпай ба. Дайым ұшында жас жүріңіздер, жақсылығыздар көп болсын, маман болыңыздар, келіңіздер мен сөзді көйтпейші ескірлерді еске салып, байрамдық берек қылып сіздерге, Рысванды қатыр фағайсыздырларын атқарып берейін, қала алыңыздар.
Gülbara Cembekun'dan 40 yıldığımız kutlu olsun. Sizde kutluklar görmelik sunup koyduk gelip kaldık. Kabul alıp koyunuzlar. Kurban
Ana turduğa kılak olsun dedi. Ben de Yedim özüme yaklaşık öğretirasın özüm okuçuklayım oluyordu. Bayağı 6-7-8'de gideyim oluyordu. Şunday olup zürergiler, bardık dersenin ayağı var. Biz kaytaylı, özünür jakşı es algıla, şunday günler silerge nasip kılsın. Ben solukta bolgulaydan aylar. Göbeği özü görmeyin akarsak olup zürergiler. Kuş konular bilen koşa karıgıla. Daim var bolgulaydan aylar. Tınçılık, amançılık olsun, asmanın açık olsun, baldarına daim tınç bolgulaydan. Amin Allahu Ekber. Razıyız biz. Hiç kapa olmağına degen sözünü aytpagilar. Atın atasa kutu suyunuptur dek. Çoğun rahmat. Adır ben aytıkat. Meni sızgıç meni urup okutkansız dep. Oysa sızgıçtay olup birlikte жүрөбү adır. Daim yoluna açık olsun. Aynen aynen ömrüne bereket versin. Rahmat aytalda. Şunca rahmat. Yoklarını bölüp bizi siylap, aldatmışlardı, siylap gelip verdiğinize de çok rahmat eyler. Rahmat, teşekkürler. Ökömürdün yaşlıylar birinci gelin bolup madaniyatқа geliyor. Aran бұл ежеге бізге класс жетекші oldu. Siz bu классқа oldunuz. Anan giminесinde var. Тоқтау ежеге күнде бірден жаң көйлек киіп барады білесіңер. Ежеге бүгін ағы жаң көйлек киіп кетіп, онда біз 5-ші классымыздармыздар. Апай, мен 6-да келгем. Септергенде бірер көйлек берші, ежеге бүгінде бірден үйге киіп баршыда. Anam biz eseptekle gecike bugün daha başka böyle kıyıklardır. Bugün daha başka böyle kıyıklardır. Bizler o şeyde öğretmekler. Bizler yaş 60 yakındır daha sizlerge daha ömür versin. Daim bizim jüromuzda urmattayımız, sıybayımız, sizlerin milletimizden urbanın dolu, kesip yaşar, işlep jüromuz. Neyse bir gün böyle sizlerden rahmat. Bayağı ağımlar bu klasda polisler bilmeydikken burada klas yetekçi olma unutup kalıyla Gülbera geliyorum okutup Koton dölemenin balam da öyle hatta orada çıkıyor dayılar ol kılat da Çinotkan sayın bayağı okutuları biliyor ol kılat ana ne yezike böyle dönünce suyunup kalasınlar hatta orada çıkkanda yezike degen söz ayağı jakşı olupken 40 yıl işleyelim kulağa sürür kala sürür baldarına da okuttum balda olmadı ama olmalı daim var olmalı aynen Жолымыз жолға отқандар келеді. Сайдар Зізденің урматына келіп отырабыз. Тағы бұйырса шығармашылық insanдар келешек сіздердің урматыңыздарға ушул дестелер сіздерге гүл десте болсын, дайыма жаш болып жүріңіздер. Мен сіздерді жалпыңыздарды оқушылық күніңіздерді еске салып кетейін.
агайыбыз Устатыбыз Бекболбеевтин 50 окуучулук күндөр деген чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Каалашуулар болсо ортого чыгып бийлесеңиздер болот. Кет деген окуучулук күндөрдө. Аттай бара калганмын, ак кайык жасаганмын, окуучулук өмүрүм деп жазганмын. Акка суга салганмын, көпкө чыккап барганмын, узаганча кол булгалап турганмын. Агып кеткен окуучу кайыгым, эми издеп таппай калдым кайыгым. Үнсүздүктен тоонум булагым, өткөнүздө бүгүн туурабын, аттың мен ошол бала курагым. Үнсүздүктен тоонум булагым, өткөнүздө бүгүн туурабын, аттың мен ошол бала курагым. Аңжылыге туздашым, касташым, кордашым, аман болгон тағдыр кайда бурбасын. Актылы жуардайым, эжелерим агайым, кеч болсо да рахматым айтайын. Агып кеткен окуучу кайыгым, эми издеп таппай калдым кайыгым. Үнсүздүктен тоонум булагым, өткөнүздө бүгүн туурабын, аттың мен ошол бала курагым. Үнсүздүктен тоонум булагым, өткөнүздө бүгүн туурабын, аттың мен ошол бала курагым. Өткөнүздө бүгүн туурабын, аттың мен ошол бала курагым. Азаматсыздар, бар болуңуздар, бийик барбаз келиңиздер. Жалпы жестердин атынан классташ балдардын атынан айылдар урматына Жамиле деген чыгармабызды сиздердин келиңиздер. Жалпыбыз Жамиле аттуулга ортого ийгизиңиздер.
ушундай жолугушуңуз